días. Bos días. O desarme, sagrario. Gracias. Aí van estes dous, facendo das súas. Moitos castros fixo o vello naquel roubo. Si, ó, dixo facerá 30 anos. Mais ou menos. E ainda o neto vive diso. Pois dis que a neta do legario e a neta do Teso non andan moi contentas. E quererán recuperar o que perderon. Xa teño o primeiro. Pois dalle que ainda quedan dous máis. Xa chegaron. Voulles estoupar os dentes. Voume preparando. Xa están aí. Avó, que fago con estes dous? Xa sabes o que tes que facer. Metedeo aí. Todo. Ordes do vello. No, no. Por que paras aquí? Non che sona este sitio? Pero ti quen és? E que lle fixeches ao meu neto? Que quen son eu? Son a neta do Teso. E aquí, as preguntas as fago eu. Baixa do coche. Baixa do coche. Xa. Pero que me vas facer? Cala a boca, vello. ¡Despeollos! Recordas agora o que pasou nesta casa fai 30 anos? Queríadesme joder, fillos de puta. Que queres? Quero recuperar
cartos e a dignidade do meu avó. A dignidade? Non pareces máis intelixente co teu avó. Puiden con el. E poderei contigo tamén. Que na ferro mata, a ferro morre. Está todo feito. Tal e como planeamos. Pois vamos a coller o noso. Aí están. Mellor comprobalo. Pero que merda é isto? Este vello volveu non a xogar! No! Bueno, Sagrario, cóbrame. Un 10. Deixa así. Jesús, que espléndido estás hoxe. É un día, é un día. Hasta logo. Mais, dame mais. Dinheiro é mais, dame mais. Mais, dame mais. Dinheiro é mais, dame mais. Vesti-me aqui, se vem que é filha de mim. O teu vou ouvir, depende de mim, o estive aqui. Não podes resistir, não sei como a mim debes presumir. Vesti-me aqui, se vem aqui é filha de mim. Mais, dame mais, dinheiro é mais, dame mais. Polo teso e polo lejario, isto non vai quedar así.